Karay iti agundaw ay gagayem ken kabsat ket adatay nga mismo dito ya pagtaengan da ading Lucky Joy Miguel iti Barangay 9 Binakaga Banna Ilocos Norte. Intayo sarsarita kanya na no anan iti sitwasyon nan ken kumusta isunan gagayem ken kabsat ta itay kalabes ataw-tawen ket viral dagiti videos na kariti naduma-duma nga network iti television gagayem ken kabsat. Ngem iti karita gundawa inteman kumustaen no anyan iti kasasaad na ken no anya digitay kabarbaro nga maipakita na kariti supporters wano digiti mga subsubaybay kanya na kabayatan iti inapanagbiag gagayem ken kabsat. Tani Lucky Joy ket maysa nga mapagwadan nga anak gapuanan nat numampay kastoy iti kasasaad na gagayem ken kabsat ket kaya na iti tumulong kariti na dumadumang nga trabaho iti uneg ti pagtaingan mga ka-JCQ. Anak. Adi, nasapak dahil nga timalo dala na ito madamdam ako talaga. Yan mo papanawan da ka, makaamamo kalatag an-ana. Uwan ko yung panag-aso na sti, naglulutan ti, apoy yun siya. Apoy yun. Nakaluto ano kami. Uwan ko lang kasi kasta mati anak niya. Ni, nakakin ako na. Yung di dapat kasta. Skateboard lang yung dagi jay. Ito daw di jay. Sige lang yung tulong da. Idi. Kung ko lang idi ka agbasa. Tay ko mga computer ta. Ading kumusta ka? Kastela ta ko yan nasayat makit di kaasin ako. Oray ado ti napalabas nga alalda ay nga taw-tawon na kaya lata mo panagwet ko napin maitlat tama. So kas lang nakita ka karita gundaway nga amin-amin nga trabaho iti uneg ti pagtaengan ket kayam nga aramiden. Ano pa kaasin ako adambot nga ako sa mga tartaraway kanyo ko yan. Oray awan iti kadwam iti uneg ti balay kayam nga ubraen digiti mapanawan digiti naganda. Un kaya kaslak mata panag imoriki natnateng aginaw agwalis kayang kay ko ya agluto ti apoy nga kanan kayang kay ko ya ore kasi damat pa naka-skateboard ko pa nakasaka kiso ti pa nakasaka nga agubra no pang kuya no umadayo laki di. Okay. So ading timan inspirasyon mo or maipaay mo nga inspirasyon karigiti mangbuybuya mang subsuporta iti JCQ Online TV channel gapuanan nat nuang pay kastoy iti sitwasyon mo ket kayam nga obraen dagiti na dumadumang trabaho iti uneg ti pagtaingan. Di lamay ko na kuya kat na daman narangkap ti dagita da mga tattao madida ipakita da na niya man ti kasasaad da tapos handang ibabain ti bagbagida ipakita da no kinasya sinoda na naman ti amodang aramidon ipakita da kin kang rona na dagi normal nga tao mas dapay nga aramidon ti kabailan da nga gubra
agubra kin agsapol ti pagubraan dapat para kaya dagiti panagbiagda tapnon makapag inspirasyon damot kanya minga adaan ti rangkap kin kang ronaan na dagiti agbibuya ti JCQ patuloy da kong mga suportaran ko ya tapos mas adaw dupay ti matulungan yo kin ma-interview yo kuya. Okay. So, ano skateboard mo? Haan ka nga makatrabaho? Amon kuya. Ti normal nga panag anak no ko ti panag karadap ko no ko. Okay. Nawan skateboard mo, karadap ka? Wan no ko kuya na sa bali lang no agkarada kasi nakarugurugit no katabado. Okay. Nga kat nakarigrigat mo ti aglaba tapar bareng ay tapnon haang onen hanak onen nga marugitan ay so nga skateboard to sir kuya. Okay. Nagapan dito skateboard mo? Into day kasinsin ko kuya J America ED patulod na lang ti pagbayad ako ya ng balis to lang nga perdi nga min dagito yung skateboard ko kasi bearing muti talaga nga anak detoy. So, no, ada dagiti agbaybuya, iti JCQ, anya dagiti kaslang kalikago mumot nga i-request ka dakwada, iti inaldaw-aldaw nga ingka panagbiyan. Ti maanak ko ya kat tulungan dak ti panagbiag ko nga tigas panakasaka kalatap ko kang runa na panakasaka tete skateboard ko kasi alis to maperdi kadal binulan nak nga gumatang kuya won nanginamot kinarigat pa iti mapantalawag kasi lawag malapaggatangan hamong nga market lang ko matap nun mapangkalat chinelas la ko mga magatang okay lang ko mang mapamulat-talawag so nga plete mapanlawag nagninam plete so nga skateboard ti kang runa na kuya. Dagiti kas lang iti kapadpadam ket ada dagiti kayat na iti agadal. Haan mga inambisyonan iti makaturpos mo? Amang kuya, kahit ko agturpos ti kina IT kasi ado ti experience ko nga tanalpasak mo ti alternative learning system ko idinalpasak ti alternative ado mang suggest nga IT alaeg. Nagrigat mo IT, apa information technology? information technology ti alaeg kano kuya tapnon ore kastuya kayak met kang agubra imayobra kuya ore kan agprint ti papel kayang-kaya kanong awang pulos usarok kin nagrigat ti internet dito nga ayan mi kuya iso nga IT or siya inaccept ko IT kahit nga course kuya. So no adda dayti kas lang mangayat nga mangtulong kang agadal mangituloy iti daytoy kalikago mo nga makagraduar iti IT kayat mo? Doon kuya. Sakripisyo ang aming nga kabaulak nagbasa kuya. Nagbasa am iti alas. Jak expectaron kayo nga da agam may tuyban na area kuya no pa. Ni Ma'am Maricel Tabliago ti Mesta kiti kuya. So panawagam dagiti naayat nga tumultulong iti channel tayo dam barbareng ada iti mga sponsor kanya nga makagraduar iti kayat mo nga kurso deti kina IT. Aming nga agbibuhay ako mga tuy nga stasyon JCQ kat tulungan da ko mga tayo makapagturpos sa panagadal ko no adan no lakit di patganyo ti ara-ara ko nga makapagturpos kat aramido ko ang aming kabaulak tapnon makapagturpos king kang runaan na niapod Diyos mong tarabay kanya tuno makalpasak laki. Okay, nagbasam ti elementary and high school. Elementary ko ya ito'y Kiawit Memory Elementary School, J. Katagtagan National High School, ti kaslapan naka eskwela ti ALS-ID ko ya. Okay, so ano message karigiti viewers tayo iti JCQ Online TV channel? Aming nga buibuyat ti JCQ, agbuyag kay dito'y ta mas inspired by dito'y kasi may saak nga in future ni kuya so nga mas suportaran tayo kin adadupay ko mati blessings ng umay kayong ka kuya. Kung sir talaga dakil may tulong na kada kami at abo mati sa bali nga pamampanawak no di isulata iso nga no makaadayo ako ay kami nga jak mo brati unag ti balay akat iso ti agubra.
kino asuntos mo panaglaban no terwatan na dahang kumoto ni problema ta mo na magtaglaba un sir iso magtaglaba arwatan na Hindi ba brahin natata, ma'am, insuruyo, isiso na latangan ng sursuro, di ba na balay? ay makita matulad na sir sa makita na mat nga manja makaya kano dayjay kaya ng ubranan ay kubraan na mat na warjak man mandaran kat no panahon ti panaglulutuan ay agluto mo na basta i-prepare ko aming iluto na makaluto tumot na sumang petak ata anang arket aw masabaling baunot no jak agraw Di Lucky Joy gayam ket naggraduar iti elementary at the same time ALS ket kalikagom na nga ituloy iti kina-IT na. So ana iti lang message mo parigitay agbibuya ta amangan lang no ada digitay mangayat nga mga sponsor ta kunana ket IT iti kalikagom na nga pagbalinan taura man pay kasto iti sitwasyon na ket no IT iti graduar na ket makaubralatat opisina. kano kas parigan no karitan ti agbasa aserta namnamaan na kayan lakit day kat no kas pangarigan no kay namnaman na kaya na sir ti agbasa kaday tanga kurso ket no kas pangarigan no paser ada naayat nga mang tulong kanya na ay katakro ni pagyamanam me tangam namaan me nga hamimat nga kaya nga i-shoulder kindi tatang nata aw matipagsapulam me Idagbas basa iti ALS siya sinang pamangkoy ko yung iti pagadalan ay umay da ikan ti module na ito balay sir kada Lunes nga umay ikan ni Ma'am Maricel iti module na saan to i-review nga pa kwadjay inubrana no sinulo na matlay inubraw no saan kat so di ko na lang actual nga isursulo. un sir tanu ito na di module nan pa-question na mat ni Maricel nga dete kuha na mat no aramid na ilang uno saan na yag lalo ko di final test na sir i-review na mat hindi ka na pa-review na tapos pina-question na o kayang-kayam dito yung ading adaw pala abakam nga hang kasking kasasaad na kunanam kakas na po Diyos sir kat hindi na pan nagtest ijay pasukin kat hindi ina kasi na po Diyos sir kat adaw mga amang palang ti una ta nasarap ng 120 ti kuwan na day kat day pa kadwa ng taga binakag kat pulos nga di na nakapasa Kas nabuyayo gagayam ken kabsat ti istorya ni Lucky Joy iti Barangay 9 Binakag Ilocos Norte ket pakaamuman karigi so amin nga agbibuya wenno dagiti mangtultulong iti JCQ online TV channel gagayam ken kabsat no kumakasparigan kayat yung tulungan ni Lucky Joy tapno di kasta ket maragpat na maabot na daytoy kalikagom na nga pagbalinan daytoy kayat na kurso nga IT ket ipadaan nyo laeng iti pagtaengan dawon no kasarita yo lang isuda tapno di kasta ket amwenyo no kasano iti ingkayo pa ng tulong mga kaibigan gapuanan na ta kalikagom na iti makaturpos iti karaytoy kurso nga IT wano information technology mga ka-JCQ. Karayso amin nga viewers ken supporters iti channel tayo gagayem ken rabsat ket agyamyaman tinumutibiyang of course karayso amin nga sponsors maraming salamat po gagayem ken kabsat.